Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, watukufu wa jamalifu wa Komori wa baraka. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema na mwisho mwema. Huanzahi Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu ajende ukaya mjuha wanono umahala nikao domli yohu jimli fuhanyu. Nam partage message. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Boum aliyati wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aliyati malide. Watukufu wa Komori wa Jamalif. Garombo Mwenyezi Mungu hukumala nikao mlio mjuha wanono huanza Rabbal Alamin. Mwambieni ya ukaya. Comme d'habitude, aina troisième jour, garjo jarmambieni ezendo na échange ezajil wangua ile ukazo tinjema owazifanya wajukaya unti binadamu izweka ulorenda au haurenda nanai haufanyi yambi ya hurenda njema hautrahi ikao ya hutukuza yoti njema. Wa alaikum salam mon frère Mohamed Mana. Wa alaikum salam Siti Swaleh. Watukufu wa Jamalif kabati nongo njema hamaika mwanadamu halala hashelewa namuo hahimidia hau hashukuli ya muumba danda wasiuha ujaka ujua zendao wala zijao wakati kahulamuha mruhimidia Mwenyezi Mungu ikao diahumba ikao hakao nguhujere hulala zinji na zinji za jojua zihu dubi hauzi uhunre obani kaudu alala nana Mwenyezi Mungu Jabbar nguhuniko utukufu wakati kangu huprotege banda usiwa. Wa alaikum salam mama ana. Wa alaikum salam Thamarati. Watukufu wa Jamalif, comme d'habitude, ze sujet kao de l'onizo mzijua aussi rihe na sujet mbili ikao haina troisième jour si uzamba rahai jakari njarma ze sujet. Donc mwambia ni ze sujet kao de l'onizo yo ujoka content ya lunge yo tujoka content yendanga le hunwa jina kabati asiwa zamvu shado mwambia ni ukaya karna uzia hoana nezi change ye sujet ya mwado shababi ikatomba shababi mjomba. Wa alaikum salam malu ai ikao halola mwanamshe ngasina 2 ans wamana ngasina mahamili langwa katwamana ikao yani para yaneleza de mwana mmeheza mhura haukaya habihwa ni mavalahe asibabu kajatoe mahari wa mdungu wa mbihi wa mbulio za kweli nabo humdunga sha hala wahazini wa mlindi hata wakatala wahazini honziani wa mbabara wa mwambia ukaya rehunika ntsukadha takadha eka kujabehe mahari ya mwana mshwatu ngarjo ujari huwe tena wakati kao ya nabia sijunukaya nike nimero ni pare uhanduzahi mwanamshe haukaya huamba kutuanza washitaki shati para tihundu zinji na makalima menji na menji mwanamme uyayamba ikao ya nabi hadisi vonatunda zombi litilamba ukaya mwanamme hafanya erori ngena erori haukawe mwanamme ikao hashindi halula wanawashe wenji kabati hata mzima ya mnike maharia alafu o wanauma mwanamshe ikao ya mlola wa mwiso wa mbihi wa muwa
wamkaziza na usiku yarejeze mahari ikakwa jarejeza ngwa uplewende pilizo ngwa jo umuwa yabonga jo uja ukaya mime katsambilwa mikatsohamba miutunda walaikum salam sima wa herinami gajo jar mwambieni nerambi wanaume watotwe mahari wanjiankili dekangabo kweli mahari kanda ilwa zamvu shainu haki ya mlumshe ngojojo hamba kutwili ba ngojojo wili ba ensu ya kiyama ngojojo wili ba yoikao denjoka waswili e jalal wa alaikum salam mo la gentillesse shangabo watsouelewa au kakazi fanyisha shujawili zwanza zitaishiwa kiujawili garjo huja jelieleze ye point ya heshaba ye bwana woi ya bihwa ya relwa mbulio ni mazime juwahe asbabu de mahari ya he mwanamshohao ye suje ya bili mwanamshohao ikao yaona mwanamme ya juwa mwanamme haruma interneti ule yuhokomor wajulana ya jibwane mwanamme ola wa hadisi sule rezo wenda hata komori wenda waonana wajulana walolana wambiziwa ola mwanamshi hajazahe nguyeshi hunumanga nguono ya ukaya yafanye haini za ufanya ne yarenge yafanye haini za ufanya yarenge mru mahe ujahunu Faransa mwanamshe ye mru ulona nationalite hajojua yafanye mariage dene mru mahe ikao hamjua sur le réseau sha harenge mwanamme hambe harobonze karna uvumba o aniyensi ikao de mwanamme yakaya habehe mwanamme à l'extérieur ili yende hula hadungu ze dossier parce que haonukai ho zerongo ngajoka hao hafif ola mwanamshe haro hayende yafanye zerongo ha prepare son tipia yende ya renge mrumahe hula malani kaudo yambe ukayambe hado la mwanamshe ola mwanamshe hende hula haone mwanzano wa mrumahe ukaye bogos ntujwa banuka jaona mabogosi ngazija iho yamjulie mwanamme wai sha hende hule mwanamme ya henda banda hende afanye msafara banda hende afanye msafara hende hajue mwanzano wa walalao wazima hende hula ha change programu kajadunge dossier ya home safara kajadunge dossier ya home ya hemru mahe sha hende hula kaja deposer dossier hajahunu hakaudunga dossier ngojina ya himwanzano wa heola yarenge mwanzano wa hemru mahe ujahunu manga haranse mrumahe ngajo ujari detaye ezajiri ruonesi ukaya mrumaho wa mrenga komor wa mdeplace hode humono kange kaliboshi katibogos urenge manzanwahe huranse mrumaho hula ngajo ujaje ruonesi ngajo uja karna unyanyara ngajo onese zirisao ruoneso upeu ruonesa nongozinu kona hizi tukizao watukufu wa jamalifu wa Komori wa Baraka zone ze suje kao lonizo wakati kao gabwanadamu wa jihansi haupeu na rohombi shake nauzi akakarizamba gamjombavi haruma eze message wa alaikum salam asanati mfaume naida ikao rahare janjarma ze suje za hak na partage video si unji ambavi ya muhtasar harungo ikao zavira hauzajil zone sambaba ya muhtasar domone sani hauni mwambie ni watukufu ya ukaya garumbo Mwenyezi Mungu zamando mheshimiwa rais ex-president Sambi Mwenyezi Mungu yamvukishe ya jahili ho hanza rabbal alamin haukaya ya Mwenyezi Mungu jabbar waiche waide manza utukufu shati mwanadamu mafiti Mwenyezi Mungu jahili ukaya ye procès hawi mahakama joka ufanyishia ye daula waelewa ya ukaya Sambi hasubise mahaminji 5 ans de plus ou 5 ans wakeradhi wamlibere ya jangare familia daba sa wanada Mungu ajibi wao wanada Mungu wao konta shangwa dua zao ya ukaya turantu nasoleshelezisa turantu yode mana mimi ni viriliao nonesa ukahewe na mfanya nyi daula ye mahakama yanu mwelewo ya ukaya izo ikao do mafanya
haumfanyao ya mwanadamu ya manzani ya mtukuzani ya unakanyo wanadamu na mfanyani za ufanya ba mimi hosoni mangu uyu mflor el Haddad Muhammad mimi hosoni mangu gamonoka ya deja sambi hasa ani haparisa ya correction makaza mfanyi deja sambi hasubise ya tambikado makaza mfanyi msa mfanyia mumfungu watina mahakama wotsi criminel jombo hawamru hafuga mumotsu ya watamje mdo mjuji apre wotsi mwanadamu ya timbiambi yenti ujuhamba we mwanadamu ya kao ani haukaka batila isa tufanya wana error na mfanyani za ufanya s'il vous plaît era iswa hedaula niti do wanadamu ajudo kanso do fedhe na upasho non j'aime pas ça wotsi do anyoti de malaise hangu shaga muhambira iswa hedaula ngawe yabo sevrango jere shabaka wenji mnyezi mga watamani gawe yabo utije uhatsirankuni haukaya mimi tideki na za wanadamu wanzao yentiti avance haukaikanga wanadamu wanzao reglement de compte mola yabo wajiwa tirengeze ntisha wakenswa dofunga wangu yuti defikire ya hangu fanya namna insha Allah rais al-Imam Ghazali ufanye namna bayonga mbilo mukhtasar ufungue mheshimiwa Ahmad Abdallah Muhammad Sambi haukaya mimi mtibanu nabi ajujewa na mumfungwe parce que déjà msa mumjuge na mumfungwe parce que déjà msa asa subise na mumtowe dingo gabwanga jomba ko ya tolwa jena tolwa na tolwa haukaya ho wangu garde mwanadamu pirizo watina ujujewa yelimitio ka 6 mois au 8 mois na mfanye namna ya kubinadamu mwesheleye mrambue mwelewo binadamu riletso upeu mtijiniki haswaso da niserse ya ukamanu ga mtujoka ya bato ufahanyu yentinu tiahanyu yentia komori ntiahanyu ni hatu sonti pia gasina zedura sonti pia yo demanda njomba ukaya s'il vous plaît na mfanye namna na mfanyeni za ufanya ye mahakama ya joka ufanyishia ya mhishimi wa Sambi ulamba mlezi ulamba ulona wana ulona mrumshe maudu al-Imam Ghazali ngojojwa ufungwa eske emrumsha honwana ha osubise izo Sambi asubise gamjo uka content izo dizo minjonesa upande huo haukaya njajo juwa ndode ya juade hao haukayoti maleza hangu shaduamba kwa hewe pouvoir yo ujwa uhisa yeka kaituhisa yeka pouvoir kaituhisa bomwana damu ya uka hutolo harma yenzi shana mdojoka yanga we jabbar wede munyi urenga roho shati mwana damu gawana damu wenji wamba mdudu wambi mbuna jale ufe wa wanadamu walona retard shaka watu tujoka hufa shaka mambo s'il vous plaît rais al-Imam Ghazali fanya hani za ufanya le 23 et mahakama ya mheshimiwa Ahmad Abdallah Muhammad Sambi wimba mlezi welewe niombe Mwenyezi Mungu inshallah ikengo jone message yangu ufungue Sambi ya janga refamiahe ba enzi unuhadazi kabana la jayal sohuwa shamtije muhansi ya ukaya sisi de l'orme pouvoir kabatu jori touche kabatu jori dangusa mdiwa za ukaya ya Allah ya mtukufu Mwenyezi Mungu yede mwinyi zilibwa de jomkinisha fanyeza s'il vous plaît garumbo Mwenyezi Mungu hezeba kazangu na mtume sidi wanadamu wahele juwa wabababa waukwati hataranduma depuis Sambi hafungwa mtije mdufanya mrogo za konferansi ya basamlila wembaga mazubesi bese nikamtwaza Sambi hafungula abasaba nzufanywa procès ya Sambi inshallah Mwenyezi Mungu ajala fungula de mwanzo mdufanya ma conference okaga mwanzo ili yatujujeo haukaga mwanzo iwe unafiki na mleti haukaka mkana za ufanya joka mfanya rangwale kamtuzifanya na mleti ze conference fantôme baiso de jitsongao hezebaka zangu na mtume Mungu ajalie Ahmad Abdallah Muhammad Sambi mheshimiwa mbaba mlezi ex-president mbaba wa fami ya rende zinu njema ya tongen zinu ya waswili hatabasa mlo ya bomfanyozo manzao zinu hasibabu Sambi baada ya mshangiliani 2016 mrongo uraisi na mkani mwarohoza imani mweleo ya ukaya unaenda na iti njema mumfungu wa dingohi demru mshaheno wanangaona bezu ya mbaba hao maudi tijoja Toronto yodemani jonsa ukaya garumbo Mwenyezi Mungu
Al-Imamu Ghazali Mwenyezi Mungu yahonjeze imani uelewe ya ukaya ugracie sambi kaltina bezo mimi tunamu oipando wangu ntina bezo mahakama ukaya deja hasa subise mahaminji na mumtowe reka hafanya reka harende reka kajarenda reka citoyenneté comorien deja hasa subise wiki kimaweni hasa subise yodi mana mimi njona ukaya ekazi fungu msamu mfungu mchijumu hansia mwabe ukaga mjukuja mumjije idimu mnikepeni ya Henry mahamiri raisi ndo yatudhulumu yeti raisi ndo yaturengeze mali za henti wanadamu wanga watudhulumu yeti njamba kajarenda na haukaya njaka yabo walanga mina yakini ya ukaya kabati mru ya ruma yatufanya uchamfu au yatufanya ngotsodizo sha sikardo funga maraisi shaijaya ndisa osonuma al-Imamu Ghazali haringe sambi hamfungu ekasambi akafungu ma ministre shara isi kaja pa funga rais s'il vous plaît gamumbu Mwenyezi Mungu heze baraka za Mungu na mtume Mwenyezi Mungu ajalie mimi de ma part raisi Azali ikebahati banti na ujihada ya ukaya Azali ngujone message yangu yemindo ntina ujihada kangujone video yinu shaga mumbu Mwenyezi Mungu yatombe harimo video yangu yaone ya message yangu humanza rabbal alamina Mwenyezi Mungu ajalie ya ile ya ukaya ula hamrede njema hamtukuza hamwanziza gabo wenju anzao harisambi ya jujewa tili apare hangu kaha subise deja subise kaja toa roho kaja uloa uwa wangu ekanga umara iswa wa wanu pia wawa sha upali wangu citoyenneté comorien na mlina iti bazimaliza komo lizonga mlumi yao pia heni haja gudulumu yeti yawo mtijija mwamba citoyenneté comorien bakabata joka ushile walifanya keja Dubai hauli keja Europe shaso ntipeni ujo yabo ngujo ya ledene fami yodi mana ujaba al-Imamu Ghazali mtukufu fanya hani za ufanya muda huka na baraka ufungue Ahmad Abdallah Muhammad Sami yele 23 ou le 26 inshallah wa usikahe mahakama umlibere ya janga le fami yahe mwanza rabbal alamin watukufu wa jamali funga mjombavi haruma rane jajarmaze suje za hangu rane jajarmaze suje za hangu amoni une photo tali nous voilà je suis en direct amoni une photo tali nous ikao lirambu ya ukaya comme l'actualité la plupart ya hao wakansi ili haufanya propagande ya unji ya nusu shati comme l'actualité pia chayo de page de mana rivumbu hao e karamba comme l'actualité yo de vitsa hao wala kajaba de wanadamu pia ngwarumo halifa mzembaba banu halifa weyiti mwema banu halifa mzembaba banu kujatimwa akili kuna uparo jutsa hawanadamu warendo njema wabahiziwa wada wahunra maisha hawenda wahunra unono shangu tujudutsa hamakaseti uje wababusa gutujudutsa hamakaseti bu halifa njianki libango tongonesa okaya gawe kutimwe mashahitwa kutunisa kaka ungoneso kakutimwe mashahitwa bu halifa mzembaba journaliste wa komora actualité gawe hamakutimwe ma ebanu wanadamu walo yokomore guchapanda himili ya mru ya rendo njema hawandu wa rendo njema wababu sa usudu sa wanadamu makasati ujawa takefundi kamlongozo halifa ntulongozo ekomora actualité ngyo faru de nivumbu au kayo de page vitsa shaka mlongozo halifa mzembaba huono wanadamu wenji huono wawade wenji huono wandu walo matambuzi nji huono wanadamu wenji hata wasiwa majumba wale wawade huonone da moju wasaidiwa huonone da moju kujaparo juhabo halifa mzembaba gamhujonga jula nao wenda watsahamru ya renda njema wa mbabusa chodo tsama makapulu angala wewe mrugu mjibu mru mabie hinroi sijine za masula les achats wewe mrugu mjibu mabie hinroi mru hamadoi wewe mrugu mjibu mabie hinroi halifaindi ya mtsahe haruwa langu juu ya deyefundi hari ya subisa fudu gono wan owemezi tso watoshida wa subisa fundi sadu Muhammad Jibril girabe Muhammad mga tsoguna kabangede la mshinda
Nsina kalima njuka ujibu upande wa fundi. Waitijileza masula. Yadu hambari fundi Jibril hende halola mrumshe. Wende halole mrumshe. Habala mrumshe wa mwana tajil. Ye wa mwana tajil. Hende hambari mrumshe hafu. Harma msiri wa Komori wakayo wa Uganda. Ebanu kabajaparo ya mkomori. Yatemanya hadisi hamaniyo. Rangule zane 60. Shaye mjomba woi. Kumrutsongo nale bange wilo. Remi omore manyoro uso mrugo no mrumvura bange. Widi mwaneda mwanzuhari ya jate mwenye rugo zane 60 je sais pas combien. Ukafundi Jibril ndi halula mrumshi wa manatajiri Uganda. Hasi ya bwendaba ukai mrumsha he hafu. Kabajaparo juwa mana mkomori wa Uganda ya temwanye. Shandawe. Juhando wa sahimraji na dona alifa mzembaba. Mwabe wasa ajate mwenye mwabe izoleza masula ya mbe izokoni. Juha. Mwede mwa sahimraji na jate mwenye. Mwenyezi narpone shari. Le bangeli nunga tsongo tuanu zankili. Yongo joni soka wewe ranguleza masula. Gono kema kalima wanya baba langa una maani. Non, désolé. Muhammad ntina ujanjando mjibu. Ntina ujanjando mjibu. Eba nuranguleza ne kuja paro na ukango juho uzambe. Bafundi Jibrilu hawa mwana wangu hafu na zilanrabo. Udata unji harma zembereza he ya Latif. Badi fundi Jibrilu hunwa. Ibanu hadisi nuwele watu kawijua hawa chirangu. Yemakateo hataba soda kaujaja uzambe. Fanya namna. Wende watsahim rajina ya jate mwanye yambe izokwe ni tena. Mwenyezi Mungu nari hafadhi alnike musomwema. Mrumdu hazihamando yiko we muwafundi Jibrilu. Gujua hii yabu katsuona yabe mafiti. Yaduanda yabu wanazoni wae na wanjibu. Yabu wanazoni wae na wanjibu. Mwenyezi Mungu nalipone shari. Ya Latif. Kamkaradhi mazali bangelino. Kamkaradhi mazali bangelino. Bangelino jusa mrumuo. Kamzia. Hewe. Gamronsi, parce que m'tina wakata ujibu mruhamando yi. Wale j'ai pas le temps de répondre quelqu'un comme lui. Ya heba la bemnyanya. Chez cinéma ya halifa mzembaba. Haukai nu cinéma. Wede mwana mashai cinéma. Wede si ujula na rangu hale. Shaye semana be cinéma hini. Eba nungu tsojodo tsa haware maufundi Jibrilu bahi. Eba nungu tsojodo prepare wangu. Ya joka wanungu wajode ya fundi Jibrilu ya wababu sa wa halifa mzembaba. Shaka na utsaha wanadamu ikawo rama yatima hawo zirewe ya wababusa yezi jiriyo mwisha fundi Jibrilu ya actualite fundi Jibrilu nyiga mwanaoje kajaparu babusa wanadamu wajo utefande fundi mba shayo henda hadisi tena bohali wanimi Jibrilu langa mumwengo olantsonzadi mwana rezo sosio kutija wani babusa halifa habalia wa ujinga no ulaba hendi hababusa ante sinema bohali famzimba baurens daulisa journaliste hamadawe wode mwana mashaka mwabira tsa sinema baulisa tapa onto bohalifa kutsona haya hutodotsa wangu wa detesta ufundi wa babusa kuna ujua utsaha wanada mwanwa jina wajuao ukaya wenji wabi hamo la pitali wenji wabi hamo la pitali gasina mwana mshwatu wa karengwa ya redo esklavu ya kautabishiwa ya kauderanjewa fundi Jibrilu hende hamlibere zila kuna ujua uzamba buhalifa bu sinema kukaradhi buhalifa rantibatani gojo da tahe samiri da samiri oyonga fundi Jibrilu onda tahe adwaza balwaza oyonga fundi Jibrilu onda tahe tijile za masula Mwenyezi Mungu anaponesha risha ne manyo uya baba sa gojo da watsahi wanwa jina inde tahe Sakuna ode watsa wanada majuni saukaya banu odezana hopula nashe yotsi njema eban fundi Jibrilu arende izo kuna uparo buhalifa uhenda waziwanili changu sojudutsa wanwanga fundi Jibrilu lansa sinema buhalifa ulansa sinema baulisa kuna uparo tsa wanada ujua vudibu arme komori yaho yo buhalifa yo komori yako ubabusu wanada mwoti pia wauzisi maswala fundi Jibrilu ufanye statistiki
chango do utsaha wandu makaseti wala tazankili wandu wadiwazae misiwaki wakauhaza sura ya hasbabu tsovura bange uloja wababusa. C'est ça. Nezungu nanike khatima njema na muso mwema. Kabanu ntina utsaha wangu, shamtsaha wangu ikawa, zankilizaha uzulu harma gabagebe ya bange, na mvinya, nuwadabusa, wadefunde jibli. Shakuna utsaha wanadamu wajou defande fundi ba. Halifa zia mon frère. Zia bo halifa. Auka je t'ai écrit, aniti wandishi en privé, en privé, kujangala ze messages za hangu. Kujatunda ze messages za hangu. Kutuzangalia ukatika nulongoze shi mwanyanya mungu. Kutunjibu. Halifa mzemba baranti. Bagutungu so ulaba. Wa ulaba ndio ufanya. Mudeta himrikao vrema hoto himaba la rongowe. Wanduga unazitwa za huru hoto na kaze surazila vula bange hata havuru bange hata kauhemi omone manyo. Ujabu dujo ufanya nungu za kimafiti. Hata baiki harongo watena hanjibu wandugu. Tina unjibu parce que je suis fatigué. Wallahi huza swaf. Elewa. Huza swaf. Watukufu na jama ze messages zako désolé. Ba uhoza hotuona ukaya halifa mzembaba kana upalo jutsa hawandu chakujonda atayatsa humala ni samiriali yo na samiru wega jajonza bwe matone fundi jibril yatahe alwaza yatahe siji wa manyo ya lami yatahe na nadamu wenji wajihana usiku watoja watolode ya kona pa jutsa wanadamu wadona mbaro hawa jukana mba pichi ya wajo one so binadamu wa one soka c'est pas normal wandu dezana hauya one soka c'est pas normal wandu plana sheo hauya one soka ya ntinje wandu tuzana adabu kana uparo tsahe wandu wa usha kuchojodo tsa wandu ikawa wandu wanzare tari wanu wanadamu wandu ngoya bu mababusa wa ukatushangaza wandu wanbaki wandu wakasul plus kwa jaju shangaza wandu ni ushababi ni hanywa yanu mastehi. Hey, Karadhibu Halifa, s'il vous plaît, mon frère. Je t'en supplie, Halifa Mzembaba. Ziyadi ngohi ulete sinema. Utahiwa nadamu ikao, uruwasaidiwa. Ngotahuwa mdea, utahuwa mwanzao. Narlawevo, parce que, watukufu wa jamali fou désolé, parce que uhoza, j'avais pas le temps, ya ujibu mluhamando la, ya jeba la remele bangela, wa, ya arabi hema kalima ikao la tuparo ya ishi ya latif. Watukufu, je suis désolé. Mamlinsa isama hauponyi wa ukaya. Ulamru mziwa hangu, mjomba hangu. Na mitsamba yuvura bange. Saspureke kavurusha. Mtsohamba ya mtsa usama haukaya. Ntina justification. Mtsa usama hamnyezi mga nsami bandet samba yuvura bange. Je suis pas là, j'ai jamais vu, nja paruziona. Sha zerongo wizozo tuki ya mru. Comme nous sommes dans le monde, on est kainu complot ya préparé wa mru ya jamenye mru pour rien. Ole wakao kwa na utsasa mama mju tsasa mema kalma na baba Mwenyezi na nsami. Mwenyezi na nsami makalma na hamba na habaka mvura bange wa tuke miomo yo milu ye manyo ya zinzano ya bonjamba rabo. Shadow upando ukayo vura bange Mwenyezi na nsami aukaya ijomkinisha keka livuru shati kalifisha. Gatsa usoma Mwenyezi Mungu nsami. Wala wakakana ujo ufanya manda ubao kwa jutsa sama ikawamba yutsamfira hao wapasheo wadea yutipibimu hao sha Mwenyezi Mungu ya Rabbi unisami hile kalima ikaudu na lamba na kalifisha mwanadamu na bangu vuru na bonja parumona hematso hangu unisami hibu Mwenyezi Mungu ukaya mwanadamu ujo ukana usi unaba makalima ya tsubidi ya yambe ili manansa husoma avant qu'il soit trop tard parce que gamjoka ya mwanadamu hufa leunga mina usi utsambe hilila shakijo mkinisha ukani gardosi non. Il faut chetwani ala wensaise samazangu samahani ya Rabbi unisami bi mwanadamu mola njaparo mwana vura bange njaparo mwana ngwamalizo chatson ukaya vraiment nguri déranger à toucher ses cœurs samba kalimadi au kalimadziro limdéranger swami bo Mwenyezi Mungu. Watukufu wa jamali fungar joharma eze sujets zako za rantivan na ripartage. Watukufu wa jamalif ye sujet amando ngalijao harimwe sujet ya he eshimeji
yani de mjomba ya lola ya tutowe mahari. Watukufu, tipara ni mjomba ikao hanipara hausikitifu haulawa habiwa za kweli ni mazimeji wae haulawa zabari ni mazimeji wae nambia turam emrumshango simlola na wode mrumshe utione babo ebwana uo halola ndola zatimizi nraru nne na uo katina kertasi sha yufanya zia honor emrumshe wa mwiso ya kaumni kama kertasi yani demrumshe ya mlola wa mwiso dejanga sina mahamili rangwa kati ya mranti haungema kertasi endeza kajanike mwanamshe mahari shahabie mwanamshe kangu jomnike mahari yae shangala mwanamshe wa mtrai wa mrenda nai wa ruhawi daza watsumnike mahari yae yabongo nsike mwanamshe wonge tranquili upande ukaha kauhanza humtrai amplitsu kujamnika ishu ya kaubili umnike hende haulawa habatishwani mazimeji wa mbihi za kweli wa mreme za kweli hanipara hanambia hadisi sabeka unambia hadisi ya sabuhinga habima naambia hadisi dokaya wambie hau zambe dawa nabia haringwa joni timize kanja vehe mahari sabe mahari la linga 3000 euro samba ye dweza waifanya umlikanga wana kelta sufanyo hazi kujashida hunga 3000 euro ndanika yemzade uo mahari yae botura nja jailiwa sababu kia kuja jailiwa sarifu heni fanye hamba wapare wambie haufanye video wambie hawapare wambie ukanga mjobehe mahari shatidele datu wanikaziza ba wamambia ukaje dans 10 jours à 15 jours ekaka jabe mahari ngwa joda wa mtimizi ni mwanamsho huo wanaumaho mabandu sonde wewe kwatina hata hajana wangu ngwa joda wa mtimizi akawambihi za kweli sabeni ke numero ya mwanamshi sage numero ya mwanamshi tipara mwanamshi amba juste maturan wa mili na kanzani hupara aukatula mumu hupara kadwe zinji c'est vrai wakati na compose numero ya mwanamshi tsunduka numero yilo mo telefone hangu mwanamshi anambia ukatula mtu upara plusieurs fois que tu ne réponds tu parles plusieurs fois que tu ne réponds ça nous tes messages c'est vrai tu tunduka bala ka on para plusieurs fois ava yawo ihobihwa akanzangu myemruma simwambie mwanamshi wa mshamba turam wanauma hangu wawe ex wa hangu mais je suis content et fier tu sais pourquoi mide namnika makertasi njamrenda nai njamtabisha si usisema na mme emrumshaho yaka uhurenda nai no kaja uhurenda nai o wakati wakadona ikatinambia ka uhurenda hamba botura ridhiki hisa olewa senzangu ridhiki hisa ba uhunresha mwanamsha nambia sevulana mangu wa mua sha wakati ya jaya nlola wi wasila ali o wakati wa jawa nlola wakati yeye ya jaya mlola wanrasha he mwanamme ula wadopare mwanamsho mwambia ukaya ambie mrumaho yanike mahari ya hangu ambie mrumaho baka janike mahari ya hangu zila pia mwanamsho gunelezo kaya mibotula mwakati wanaumangu akaoda wa muwe izore mpara mwambia ukaya ngojo koleksiona ukaya huzo ya ukudo toa mahari ukudo renga mahari ukudo liba mahari anambia ngamzonu kwa kati njoka hanza yodeli mwanamme yambie mrumshi valada bona pare mwanamshi na vale mrumedi yanike nimero mwanamshana ilizadi sipia ukaya wodeja halula nasha timizwarabu kabata tamzima mnika mahari wanashwa wakaunipara shami miskawona ukaya no ngujonika haukar naumana haunga jo yenshata hale botula karjashida ranshida mine mruma hangu tistamili dweza kajanike mahari hangu yemi mimi ufanya wenju kwa jabe pourquoi tsondo hakavi ye makavi ngwa hunu pia kwa tina randoma ye mafudu ngwa hunu pia kwa tina randoma haukaya kwa tushida wa hunda solution heni ya ambilo ngu inyore ya paro katu hafiliha yode mana wajuambia tulamu haukatulamu nguju hafiliha tulamu nguju zamba nezerongozi change shani mafundi winju hanyu kamna uhafiliha hauzo manza uga mju hanza kesto za mremo na mkomeyo na hanza ili mtuwa roshawan c'est normal wanasho hatu watikane confiance nani wakatila hanionesa hanambia zangozi la zontipia simwambie mwanamshola ukaya yabodo ukaya biona umaho wazie da emapesa ngajo ubeha shati 10 jours wala 15 jours le hadisi wala si pare mwanamme tsabie mwanamme banulo la ndwa shwara ika huwalo la kujuanika maroko to mari pourquoi tu fais comme ça
Et voyez, yawani kazana butsabe, arrête de dire n'importe quoi. Parce que si wanaume wa Komoro wengi watu si kartoa mahari. Si ulola ikarende zatu si kartoa mahari. Wanu wa hundu ya swaba wende wambihi wa mkoreksione. Hasibabu di bwana msho hao. Haukanga joka mahari, yo farudhu tuwe mahari ya wangu. Ishafunga ndola mahari. Si wakomori si welewana, si kartoa mahari, yo mkinisha ulola mlumshika kumnika mahari, uja umnike apre. Yo delira elewana. Shabanda elewana helilo. Eza bandu la pliparanyua na umakomori mlowa na umewape wika ukani kamanza mtuwe mahari ya wangu wa shahani. Hinu wakati ndole ya menye habalaba hinsutowa. Nije nini? C'est vrai. Kujatoe mahari ngojo jwa uhimiso homdum mzima bangoni kiyama. Yede ya huanvi bukaburini. Shabanu ngabwato yelewa. Ikabidi mwana msho yambe ukaya. Oui mon frère Abdoum Rabili Toha mon frère, mon petit frère. Ikaubidi buwa komori watukufu. Garjoka ya ikamru meka jatoa mahari. Yo uhimiso homdum mzima bangoni kiyama he mahari ya wangu. Shabanu ngabwandu ikawa wato utsaha. C'est vrai mon frère. Anad Ahmed mon frère. Izokoli. Bo etu. Mwakubalio. Mwalolo kwa tunu kwa mahari direct. Mwakubalio. Shaila hanzo anraume wabakida onao. Haukanga ono kaido hanze mlume atoe mahari direct. Saspuri aksiparise. Mwakubalio hamahaba. Shabanu ngabwatsu joyelewa. Gabwatu juelewa wanaume haufamiza wanawashe wajwadu ufanya reglement de compte wajwadu mlimani mabeo mwenziani hawajwadu mbiani hamandoi hede hata basewa halindo hata hala wahazini wanaumahi mwanamshomba atisho bonze wamremenro wamwambia dan 10 jours à 15 jours kujabi he 3000 euros ye maharahi mwanamsho hatu ngarju hujari huwe luutimizi waukwatina hasara haukaungwa joka ya garjoda pilizosha garjoda la mwelimine hanyunyu mji hansuka ya nika mtoa mahari. Ha? Sawa hulola mrumshe. Désolé bawede watode wanipara. Shabanda hunipara. Hunike nimero. Gamlaumu shaitonda wafanyi wabo wa ulawa. Je suis pas content. Si hundu soliso some mwanamshi. Sabie mwanamshi. Banda munambia ukaya. 10 jours à 15 jours kuna ushida ubehe mahari. Yemru ikawa hulansi mrumsha. Gasina mahamili. Ufanyo hazuli wao. Kuna ushida ruma mahamili kujashida wa unjilia. Baike ngodongwe ha 50-50. Hausa enro. Kujajoshida wa unjilia behe mahari ya wangu waruma 2 za walansi mrumsha. Nyezimbu na ruponesha rusho hanada mwala hitima. Mwanamshe hanaambia au hanikubalamba turamu. Gamjambiwa na umahangu. Hamniko ye ex wa hangu 2 mois. Yo minji. Na wala na umahi wahunika 10 jours à 15 jours. Wahambia enda shitaki, utishitaki, yeka kujatwa dans 10 jours à 15 jours, garjo hutimizi. Zinu demjita ishi yao. Vanunga weka wa inyore wa mla wao ni mregeze mariza wangu, mwende zanyu. Mfunizo. Haukaka mtoa. Ngabwango kuka na kalizi, ye mahali hangu doana hangu, n'importe quoi. Ula mwana huwa wache. Ula mwana wa mbaba na mzazi. Mfungia na ke mahali doana. Wana hangu doa ulipe mahali. N'importe quoi. Iyo kontra. Iyo ti kontra. Baga wana ume mwabala nrabo. Ngabwana ume mwabala nrabo. Ya ukaye ye wana hangu doa ulipe mahali. Iyo ti kontra. Ya bunga mledunu wambie mon frère. Unambie hadisi shahotunda tsundukanga wa erreur. Yezemi ndabo wa ulwa je suis pas d'accord na huwa nada mwahuwa. Shange jomkini shihaidumu. Ni wanaume mloho unumalolo na shahatu ikawo banda mwalo la gamandao zanyu kamswani kamar. Wa alaikum salam rasmia. Kamswani kai hakea hao. Nyezimbu nariniki khatima njema. Ya Latif. Vanu nyingani wemezitwa. Evanu kamtula hitima. Evanu ani. Yemaisha mya enshiyo. Hunu manga na usolo la nauranti. Gamlolo nrent. Je m'emballe de mahari. Gamlolo. Nyide manzao mdoko mbara. Na utushe gamlo endazani. Yabuga mwambie mon frère. Vraiment. Njajibu wabu wa ulowa.
shayo ngejo ukaya tarehi ikane ani abasa yodi abidi dokaya haukanga mlioka hata njodo hufa yuhoda hata njodo wasuli Mwenyezi Mungu yuhoda hata nabalabu mwanadamu hubakisha na 2 jours ou 3 jours Mwenyezi Mungu hutamani na mtoweze mahari za wangu mretso nkazu no dhulumifu daulisa ngawe manga ngofanyo hazi ngo huruma pesa towe haki ya mwana mshola utijo hufa hode hufuna dini gamlolo anasho hatu kamtutwaze mahari za hao ni wanadamu wapeu na mwanikeze mahari za hao wei hede haulawa gejo mkinishiha irenge mda wanaumaha wadoda dufanya loblemando ko twajado mbihani parce que vous méritez mdo corrigewa yemano wanyanya wakaonda wambihe hawambia ukayanga mjohunike makati njoka hanzi wamru walola mrumshe wamranti lona mahamili watumnike maria wamranti deja mahamili ya sayabira utumnike mahari guhuparo umwambia ukaya na olade mrumshaho nikaza kirtas gomparo umwambia mrumshaho ya ukaya ishi yanga mjohuniko wakati minanzao haresiste humtra wendeza mru papier wendeza banda wendeza hasubise mahaba ikao hakao ya konte ya ukango jomanza umanzize gojomanza umanzize finalement izo ikao do yakao pense ya zilili kajaze hunga haukaya hunwa kirtasi huzaya dona enamana shaunyongo nza wendeza banda wendeza ngombo kutumnika dahari ngo parari uja upansu wanyanya wa hukorije ya waba sadona ya ukaya botula na watinike 10 jours na 15 jours déjà mwana mshamba haunika 2 mois de ma part anabe turam banda dawa ya bogani mnikao mezimi ya jitapila behe mahal ya bonga mridi nuhambia lidu behe ya wo behe ne ho wasaya ya bonsuwa nili ya wo behinga maniliono andwa jina ikao huwalo la kujawanika na ifanye namna haini mwanamme mkomori ba msijini oandwa jina msijino wema menyo wema mwatilia haruma batani kabati mrume ukubaliwa hasibabu de mafiti muyafanyao gamtsongo ulula nswabili hende hula ulaka janike mahari wala kujamnike mahari wala kujamnike mahari mrenge malene gamzunguli yao finalement waihabihwa hasa ani hakorijewa hatafadiwa haukaya haulawa yani parapel vidot simono heli ya tambazwe miyomo anede ya shitaki bande hafanya ujihambilwa udongo fanya ujawili haukaba no problemu yani wanaume madolo wanasotu msolike mahali nyu wabongoza nai nika mundu argument za uji argumente hata mwa relaxi nika mundu argument za uji argumente hata mwa tulize zero shima kalimaha nyu wadeya ishia zanvo oui. Tu penses quoi? Tu penses quoi? Zanvu, yakiyae. Yakiyae. Yede hakiyae. Banyi jenini. Kamra tsodulu mifubaga nina wazazi. Mara tsodulu mifubaga nina nasohanyu. Matuaze mahariza wangu. Na mtuaze mahariza wangu mtso clochard. Ba wamba clochard. Tu travailles, tu as du papier. Pourquoi tu ne donnes pas un ou de tia? Il y a la teuf. Nyezimu na nike khatima njema za wanaume wachichirifu wa komori watsongo wolola watina utwe mahali ya huwa nasho hako Nyezimu na ponesha rishao gamjuka ufahamalene godo wanvibu la kaburini hasibabu haki ya mrumshe sawa wei haundu point kase haukanga buwa dada waluleo na shohatu hata wanaha wafanywazi hata mahali kwa jatoa napo gojo muna rugodo msiru ningu swali singo swali shao wasuli kaburini mahali la ngejogo misa mdu mzima o wasuli ya humba ubango ni kema gojo misa mdu mzima mahali ila na mtoze mahali za wangu dahi mon frère je suis pas contre toi et je suis contre toi. Je suis pas contre toi et je suis contre toi. Yemrumshaho ye mahari yahe yo farudu mnikeyo.
Yemana ya puana umahe wajawa huu wandabo mwambia ukaga mjotoa katika onjoka hanza. Na bo deja msamfanya 2 ans gomtole zibui sina uhunika. Na bo uhundu makiltasi uhundu maesha humtrahi huende zao e makiltasi yalanga wenayo ngofanyo hazi panda 2 ans kujashida wanjila 3000 euro. Wanike mrumshoe hakia izema fundi kamnambi la ukaya winju hanyu mbala nrabo. Wanashwatu kwa tina confiance hanyu. Yeka wanabi angojoka, je peux dire avec le respect et résoudre avec le respect chez madame Tujambila mbala nrabo. Yabonga ruhambia shababi hamandawe. Unaambia udo atudo wanambia gena ka upare mdu mshejeni parse pia. Haini mdu mshe wa mlola mnike mahari yae. E mwana mshe wa uhundu maisha, uhundu mwana, uhundu kirtasi, humtrawa huendeza. Yawe ikaubidi kao Mungu ana umbeshe maharu wameukaya mi mwana mme. Kuna huja udoni vumbua bure hasibabu de hake ya. Haukaya yo katsumeya. Iyo haki ya hahe. Iyo haki ya hahe. Katsumeya. Iyo kutsumba. Finalement humlongozeli wakahanza wanaumahe waja wahuli. Wanaumahe wahunika miadi ukaya ngwajuja wahutimizi dan 10 jours à 15 jours eka kujabehe mahar. Iyo de heli manzo ika ibu wakomo. Wanashu hakonde hata wadojuha wadojida ili ya wapua na umaha. Yekawa wapu wa iyo vremenda watona hata shua. Haukango no mrume harati mrumshe katsumnike mahari shagrugoze mrumshe lianzao. Ishi ya vanu huzulu, vanu kwanzo mapesa. N'importe quoi. Vanu huzulu kwanzo mapesa da fanyazi. Ye haki ya hengwa mwende fanyazi. Ye haki ya hengwa mwende fanyazi. Yune haki ya. Gena doit ya fanyi tout ce qu'il faut ne onde haki ya. Deja wandu wa swadi soji reglea. Wihende abatishwa habiwa. Finalement ha accepté. Bande mwanamshe bona mweleza. Samba kubali dans 2 mois. E mapesa nga johuja. E mwanamme hakubali 2 mois. E gujovehe mahari. Ya bonyi mwabaki bo makalibo shimtouto wa mahari. Na mwoneha ya mtoze mahari za wanashohatu. Da yao kwa tumeyani. Iyo haki ya hao. Uo do usilamu. Do hambaka. E haki ya mlu mshianikiwa. S'il de mahari ya hai. Gamda harimo upande uo. Shadokaya mwono kawe imru ikao haulowa ni mazimeju wahe hasibabu udongoto wa bababa ya ukaya mjodosi kuminanzao baada ya mahamili ya ranse mwanamshe mahamili ya ranse mwanamshe ya runguzi mwanamshe nai ike mwanamshe adai haki yahe finalma hamjia nai hammenase hamlongo wanai hamwambia ukaya ganjo wakati njoka hanza abasar zambao hende hatu ani habavara wambavara wamregle wamregle na mshenkeze eto ye mwanama eto ana du junior ya latif mnyezi nguna nikika njema iyo de message ya obila ukaya waika jazanza hakaudotoa ya jona mtakabarifu ngamjova katika udo nanzao na bala honduze kirtasi ngufanyo hazi ngulibwa gene nyubahe ngajaka ujoka ya domoma ikao gejo mkinishi hazi jenai tazini zijanai hende hatabasewa hende habiwa hende haulowa haukaya hazitaha banda hazitaha hazihundu wakati kawe mrumshahe hastahamili mahamili bade mrumeha mtrahi hastahamili banda mahamili bada kudemandea kiyahe ula mwanamme ngujoneso ngurongo elianzao haduwaza kawede mrumshamnika kirtasi finalma haja hatabasewa ni mazimeji wahe wambihi wamnika dati haudele ya vehema pesa ula bwana harusi hakubalingu yabe hola exi shaone saukaya le dati longilo karibu tulamu hafanye solution hata le dati li prolonge wa jusqu'à 2 mois leone saukaya mashababi wajomba hangu wahuwangu haukangabo hata wababa walola wangu washwashini wafanya 30 kwa janike mahari gabu wababa lola wangu washata wafanya 20 kwa janike mahari maudu mnyezi mwa mtamaninga mjokeda mafanye Ode wanzibulwa he haki ya hemnu mshaa. Yabodo nisaukaya s'il vous plaît. Harisede hata ruwasuli harmanzie ya udore gleana. Wakatika hasibabu haki ya mnumshe. Wanuana umahe. Wajuha. Enjuru wanola jina. Wajua ujuha. Haukabanu nyinyi nga mjilande ya ukaya ngasarma etadadra. Ngasarma etadadra na huono ka huja hulawa.
na wahambia ngwajo huwa tena ikakujabe mapesa iyo haki ya mwanamshi hata mpaka leo ngaronso upande huo ikari njia naye harimu upande huo ngajutsa sama shagara mbi wanaume makalbosh watoto wa mahali watoze mahali za wana shahaka wanatiza sinema ndo na haya baulisa ndo la kajanike mahali ngondo alole hunga jina na bala hubali ya pake la dene hura wa junior la dene la mahali bala ngondo alole hula eba ngondo alole hula na bala ngaona mzo to mzo ula wa ura wa usiso bonti ngwakati onde walole shagodo walole na bala hura wa mapake ya mahali ngolengona Gardien harma sujet habiti. Mais le cœur parce que gawana damu wa signalé o. Almambeni ya ukaya vanu eno wakati joza babanda bona zantos échanges. Dieu merci gardizamba avec le respect. Na bantu kakema na rambo hili vangari ya wana. Wenju walishia o walidunga o wajua ukaya. On est fier. Moi je suis fier de moi-même. À tout ce qui va arriver à moi. Tout ce qui va m'arriver, je suis fier. Parce que minga mambo mnyezi mungu nsilale na jifia. Ga mambo mnyezi mungu ni ulawa. Izo leze doan komba mnyezi mungu. Ya Rabbi, ekango nrango ni puli ya mungu ya niwe ya rao darake ya hangu. Shansilale na jifia hama mwanadamu. Hama pu. Puwa mungu ya jia niwe. Ya rawe ze erore za hangu. Izo leze doa za hangu. Omfo hangu ni ulawa. Gamjwa mwe message ya bidi. Wei mwana mshahatu. Ikawo demi mama. Ikaramba demi mama. Wei mrikawo ya lolo ya zaya. Ika mwana mshawoi. Hajua mwana mme haruma internet. Yani Facebook. Wou hadisi. Wou partage. Hende hata hajiwane mwana mme. Hasi komori juste hende ya mwone. Hende hamono hajiwane wambiziwa. Wambiziwa wala nasinga jokaye mwanamsha wewe wenge hunu ngono mabogosi menji. Mwanamsha wewe wenge hunu faransa ngono mazababi wenji. Haukake na utokiruka ya komori gabo mabogosi faransa kati mabogosi. Silo nde si mabogosi. Pourquoi tu mabogosi? Hello. Mwanamsha la asi komori. Ende hajua mwanam hauno mwanamme sur l'internet wa hadis wafanya 2 mois 3 mois juma mahadis mwanamme hakamjibu normal waelewana mwanamsha ba ukaya ngamsi hombavi nende naone mwanamme woi ni mwone face à face. Hede haone mwanamme hajiwanae hamlola. Homlola na ula mwanamshe ulona nationalité, ulona evia normal, ulona wana. Hareje faransa ambie mrumahe ya ukaya. Ihokomori hufanya mariage ingejo urenga wakati mwinji horepondewa. Vomieni hu deplace. Yaboga mu evite ntivumbo yenti deka tivumbua la plupart neda mwenjugwa jo ujua. Ha deplace ola mrumahe hende haruma tsingwa jina. Ili wajiwende wafanye mariage. Ola mwanamshi hadunguze procedure za mrumahe za ngozo ntipia ze dossier. Hasiba la hende haruma mjiula. Wenda haruma mjiula. Hende hapalise mrumahe ngena manzani bala wako ulala mwanamme. Ola nduwe mwanamshi henda ya hunra coup de foudre en deuxième fois. Il a eu coup de foudre de son mec par Messenger, Facebook. Haro haendi ya one mrumahe. Harma ila nsikao. Duyambea. Oke mwanamshi duyambea. Hende hula haone mrumahe bala na manzano wahe. Waenshio. Hasibala. Hareme mwanamme ula mato. Badale ya udunga ze dossier. Wende warama asidene mrumahe. Hazikausa. Hazimenye. Hanja fikira nrwa jina. Hambie mrume désolé. Batsidi waza dossier. Gamina dossier na idiwaza. Wabaki hula. Wana kelke jusha mrume gaja kaudo mwena normal. Na bala zembe zonti pia kaudo renge manzano wahe mrumahe hula. Woroha. She mrume katina hata fikira. Na bale mrume hula nge hula pour sa femme. Parce que mrume shedia mbahiza yende hula ili ndu wafanye msafara. Ula mwana mshardi haka wa ajaza he unufaransa. Horeje unufaransa hajarantie dossier ya hene mrumahe. Handise dossier ya he copain wa he mrumahe ndio ya ifanya wankashete. Na mangali mwanamme ulodo ni mwanzano wa hebala. Ni mwanzano wa ulodo ni mrumshahi. Subhanallah. Imwanzano wa hedo ulodo ni mrumshahi. Hajahuna jamenye dossier ya he mrumahe. Hadunge dossier ya hede ni mwanamme ula.
Ngoko wakato telefoni dene mrumae, hakupe mrumae hamla, hapara olange done telefoni dene hawara, ola done mrumae vala, owa ilingu hadisi denao, sha oyi mrume katsujua. Sha ola manzani de ujua ya Latif. Owanzani de wakale, sho wanzani wabasa wa Josho na Ruhombi. Mimi njajo shida manzani wangu, baike garandao, bonjour, salut. Ye mrumshahe, ni mrebe matsu, ni mwangale ngia juambati mruju. Ntujuka uhaja suwa babo shetu, la mwanangala shinamna, jamais. Jamais. Na de mrumshahu gamu mdragi, hunga ni mwangale, njajo eksite hanai, rango kanga munuka wa uchamfu. Finalement, ha préparé dossier, ya hedene banaola, hatensula hambie mrume ukayanga mjoni huone, Chan tsuja he dossier ila parce que gabo problemu ula mlume ula mwanamshe hende charde ambie mlume ukaya nsina udola la huna mjodola la loteli comme d'habitude parce que hende e mwanzano hede ukoroha endangara wanzano he akadene mlumshi finalement etula mwambie mlume ukaya mjodola la loteli welewa akata mjodola la yo Hedata aussi kwa mbie mlume kanga mwendo en ambassade na tsahe renseignement shanga mondo wa miche ya Latif gamondo wa miche nsudungana nawe na wala wakaudo dungana vala ima na tsudungana dene ngudingano nola ula mwanzani ya Latif hadugana dola ula mwanzano badungize dossier wa prepare wa depose hareje nguone mlume ngupare mlume vale mlume katsujo si prepare wao Hatentui la waviri wana mezi ula mazano ya hambie mwanya ukanga mpashio. Ngono dawo ambatse tuna visa gamondo amudo Faransa wala tufanya mariage damne mwana msho hangu. Ye ufanya mariage done mwana msho na minja parone mwana msho ya jauna jahuona. Finalement saha wasili ye manzani dolo dahoni yao. Rango wakati ya wasili kaja pare mrumai. Wakomori unu kremu unu peu mrejeze komori. Gomoti ho yafanye gamwambie mwana mshowe mrejeze mwanamme wo Komori gomoti ho yafanye humrenge manzano hedu wa mona kamrumme le mruma ho do mdeplace mbe ho bonze wende wa ani mrumme ya hulula finalement ho de hurenge manzano hikaongede na ebano gwa oshambro nzima hurenge manzano hedu mafanya mariage omrega uja hunu Faransa finalement wongo mhonti abo yafanye ye mwanamme ho na bi hadisi Mwana mshoti mpara. Mwana mpara na manzema hadisa ni kupe telefone. Haba mitsi huji pourquoi uniparao. Sikubali saba ok. Sifanya message saba ok. Merci. Shaka mnale foto la mwana mnale foto la mwana mshe. Ya Latif. Ya weponjo kwanza nwambie mwana mshe wewe. Wallah. Kana wanauma. Ukano mjiwa. Ukane wanauma hone wajomba. Yeka kujabe hema pesa ya wewe ya sazahe Komori wallahi na Mwenyezi Mungu rawere shonga ipasi shahawara shahoisho ganjo mpiblieni wallahi na Mwenyezi Mungu yeka kujahunda solution wabehema pesa wa msisa ukaika tiyo ya soma ho haukaika jasoma humhansi ho nije mfanye msafara mdeplace ya seza mbeshe ma pesa tinzembe ya seza hamba tula mjebezon rijo juwa tsango hunu Rijoju alfanye namna nsahe wangu, hauri tsahe mtsangu, hauri msaidi ya seza. Shagaranzo wewe wambeha umrudi umsisa. Unupe undau. Zindi zumanzul tsudo zamba. Zindi zumanzul tsudo zamba. Udeplace mruma huwa mwona wakatika huonu wanaume wenji hunu Faransa. Huonu wanaume wenji Komori. Nga uharumene zoso sungu ono kalite za mabogos. Waopia ngu wa ono. Huonu kaya ulandu wajiwa nae. Husikomori huende humono. Mbiziwa. Humdeplace hondo bonze. Hondo bonze hula honde huono mrajina. Yadode nae wado wazima. Honde uka usebali. Hurenge mrajina huranse mruma. Izo ndizo mziona umasuila. Izo ndizo mziona una faida. Izo ndizo mwana ukaya ya umaesha hoyo urenda nro. Turamu ya tiwane nizo ya tizambe. Haukai kama nuhumfanyazo Komori seria. Sada wamfainia.
yakana espoir na balazila pia wa prepare dossier na balangondo wa ilawe jo prepare ngwajina hasibabu de manzano he umona walala wazima wanshio wazima yaboga mjo wona wanaume makaseti hamanda wao waliona rohombi wajofanywa nyanyao ni wanzani wao tabia hamadizo wajoja wanataki wabewe hindi ukaya gabu wanaume wafanoni hizo ikao wajoka pre warengeye o wajomba hao warengeye o wanyanyao o wanruashe dahi wanru amanda wakwana wana kazi zoulisa yede mana njomba ukaya imwanamshe ye mrumaho wadu wa mdeplase hondo bonze wabego mfanyo msafara ho henda wende warenge manzanwa yala lukwa zimadenaye uchange ye dossier wende wafanye dossier wajina urenge manzanwa ubale uja unumanga ye mrumaho muhetsi eske wo binadamu finalement manzani uo yakubali yatsuona ukawede mwana mariosho wazima yanambia kange na mrumshe yaone mafoto ya mariage ye mrumshe abangujo ye manzana yakubali yefikira mwana mshola yatsuona kawe mwana mshe vampire shabada una ukaya ngamwanzo nende manga ngamumdugo mwana mshe ngamuhambio mzade hamadao shababi wakana uhukelenziza haukaizo wafaini ye mrumaho wa mrenga ujahunu ye manzana ye mrumaho wallahi wongu johurema mempa emwa gujohulata gujohuledanai haukaya ibidi ya njiankili ngamwambwe shababi uo njiankili haukaya wo harede mrumahe hizo kwa hitswani haho ya ukaya wewe kanaona nziloho urenda nayi vomye ujitahe ujuhe utlawe gamuhutwa fikira juha utlawe ba wotsi mrumshe yede mana njuhambia mbeshe mwanadamu woye mapesa yatsinze bie ya Cesar hauka wotsi himu wotsi mwanadamu izo kazirendwa gauna nauma gauna wajumba gauna wallah gamuhuni komiadi rekangawe na n'importe qualité ya mabandi gamuhambia mwana mshohatu yeka kujafanya haini za ufanya wi bonjour mnasaiji yeka kujafanya haini za ufanya wabehe bie ya hemruma ya Cesar wakati kakaja hufungua kamjamana kamjashindana shabadala ya honda wa mrenge honde hurenge mwanzani wahe ikaongwa akaulala nyumba nzima wawajini nyumba nzima uondo wa mbala ujahunu manga ulansemru maho hula bwana wongi abo harmase trofeli ngutsongotile mafoto na ubeha hambiye mwanyanya ya ukaye mwanzani wahe ya ukaya de mwana mshoha hangu di anrenga na igaja paroni mwana mshoho ya jayo shafinalma de mru mshahahe de ya hurenga abasalzaba unga uha hemru mshahe ya latif Yezingu na neke khatima njima na mwisomema mruka tujua mrumshe ishe ya nzao mwana mshe nywangu washeka tujua ishe nyinyi manzao ngojojua ukazizwa dhahabu inu ya hao ujuheva la wende warenge shuma mrumshe ngojojua uhantizwa pila ujema ikaudu walipiha ulawo banda udu walipiha ngawe swili urensila wapiha wende warengela hemra jina ya lipiha ulivalorize c'est-à-dire ngojojua ukansi haruma shahula shema pilau haubiringani ngoulo ulawebala wende wakensi haruma madzi yosa wananzi yosa wananzi nziyo ukansi haruma shahula shema ngusanteye odori hajua hende hakansi haruma madzi na balange na gabati nguramboka shila yaka yakansi shila shahula shilo na ladha iyo tabia ya la plupart ya wangu wase fikira manizo wanasho hangu izo yafanya unupeo udeplase mrume wa mwona wajitunguli ya wajibu nae wa mwona mwa interneti wa sakomori wenda wafanya mariage da wena ya hulola mayeshi normal wala wahunu wa mdeplase wa humbeha à l'extérieur wa deplase wa prepare dokima ya hodene mruma wenda hula waona mwana mmrajina dene mruma wamba ukaya vanu bosheri sidi waza dokima valanda bo mtsanza mode ma depose dossier au ambassade usahunjia fikira mbi hudi ushange fikira hurenge manyanya ola hujafanya dossier ngwajina hurenge manzani wahe emruma honge ihongu galeri yode mana ruhambia ya ukaya yeka kuja mbeshe mapesa hauke mapesa na wili rijohunra namna ribe ya Cesar shawallahi karna wibeha garanzo wobehe we mrumshi eka kujaibia rawe reshonga ipasi shamanzano hemruma ho
garjo m'afficher dans les réseaux sociaux wanadamu mmono wakomo le sujet nunga mina besoin appeli zahan mndugu jojo para sur messenger ni mtu jojo para sheka mndu para messenger watike appel normal jo para s'il vous plaît mndugu jojo para sur messenger how ya para appel normal sheka waja appel messenger ya bo appel normal mti para babuga mjokas 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 gamna besoin para wa upande wa he mwanamme yabi wane mazimeji hasubabu de mahali ya hemru mshahe banda mahamili ya twitowa na ihamru makirta sendezahe wangu wa jonjia harumo upande huo wangu wa jonjia upande wa he mwanamshe wa ya deplace mwanamme ya mjua ma rezo sosio yenda mbizwa de naye hula komori ya sayabo ya mbihali exterior la jarenge mwanzanwa. Allô? Vous parlez participer à où? Oui, Resalam Mtukufu, ma soeur. Salam alaikum mtukufu vidéo yako. En fait, niko para ni participer mbali parce que niko ngamwishidio hizi message za hao. Doka nanga mu encourager mwandoni handani ngamutu encourager ukana chiramu t-shirt zwandu ambao parce que banu wa Komori wao kawabenzi we hamilo zikwelu. Nekawa hamilo zikwelu vale wao hama kulwa sheu. Shawa ubenza mbu wahidaza yuhambia hizi nrabo za hikananyo ngosha ukabenzo hamila zikwe ezabili mwanamshe huo hizo nkosa nivenje simbadu kana mzaze huo mwanamme ukana ukamtinaye paske ala bazi wote mroko mwanza sha ngarabula nao ukana haina mkomori hususwani de samahani hekati kan presize hususwani ngazija heka haishia ilunga jina la patana manga hiyo ajali maana weka kapabli ya putu na mtweze kweli watu kufubanga wasinyale yeo kakapabli ufanya haina mbarongo na waya jemanga mem sikondo ale mazialo kumshanani na yengo toka kapablu ayale na wasulimanga halafu zo njoka mwambie mwanamsho hatuo ni mwambie ukana ntujo neka mwanamsho mwananyangu neka mungu wangu petete mkilishia mungu wangu nga wanzori mwambie ukana hajitropendro tena hajitropendro maana mkinishiha mwanamewo nswamini ba umru mwanza wala la hakika uo mru akote hadiza hemanga kajako jua za hali ya ufanya haja para mwanamshe uo vavo hamlaba paske ntujua ulaba nga mjulizaji amhadaya atomhadaya na mahaba yanrabu paske lelo kabasi ndwanza mruha mahaba izo nrabu kaina mbuko totuga profiti rahana nyahi donc yabo lelo hamrenge hapara occasion haprofite hamrenge ajamanga de solida chura muone dilala harma 2 mois 3 mois gojoona mwanamme wo gojojuha mwambie babo bahi si hujikunji aune heka hatulia hakanti juste hafanye mwana naye haunde mna séjour shawa katajure séjour kana humuona tena mwanamme halafu ngamrejoni mwambie mwanamsho hatu amba hela fanya nikahe maana injelika ambayo hawara yo masisi sheni nikahe maana banu wanawashe walolelo na wazazi wanawashe walolelo na wanawake waloleo kasujua fasiria nikahe kasujua fasiria dola wao hama mrwaju habo tasi haenda mshanana dafanye pezo za hahe ahitimizi mrwaju havaisi hahe mrwarohi na fahamu watu wasikiwa hijua harmanikahi maana hiyo nikahi hasiza mruta hangamiza mru hambrege tu hamteplasi nyangu Komori hata hambeha mahala hivo wa hamlola hanika hisha wa utimra kwa muhiba hasubutu leo wako tahamra mraji kurukwa kanda ayori kana dati hamwanamne mraji shahasubutu harika wala hakola la ukolekiwa mrumahe yoto dia hiyo wote mana mshalona haya donc hasifikiri leo kana yabo hafanya mrumahe helio halafu amrenga bahe ngujuja kansa monestero hamjibizi au contraire ngojo jiro grete ya hae na mwana mrumaha hemini keriskadai hama inflasia hae hata ndejo hata nierea enero mimi neheka haniere ya mapesa
njaju ya saha hekanga muhamye o hatu ijohamye o hatu wafanya wasaha solution hata 100 ya dietireje komori njaju saha mapesa paske ya maudu ojo jamambia ukamemsi tamambia hamdeplace shamkinishi haja msungulie yolazo nsanambe donc mimi njaju saha ta imajia haheneka hanerenda joirenga nimwambie amsahem rumaha hewo zafanya zote ni zotabia shahamsahem swama hamswami maana hiyo nikahi hatinzanika haimenya hedio hawara wale hawaraika na wipari yaman donc wanwa waskemala babrai harmani kai buna respecte nikahi ilane kamrumme hantimro endeza hezonyi roj shamro hatizezi hateza mrumme hedio wa mrumme hamenya nikai hawara wala kana kubaki naye shawo yeba habdugu haizo zahahi yeba ya asitumainya wawazanza wabo salamu alaykum arabe menji yababasa watiji appel normal parce que comme japara we hakupe ngamrengo za appel za messenger za parawa ababan tina besoin appel normal tina besoin appel normal leo okay abantu ngomanda zinzini zongo za kobido ndo participer wandoa unesa wandoa encourager ulu harma ze faible warongoze warenda naiba kasinyangu. Assalamu alaikum mon frère. Ujo hezambabi leji haku mon frère ibangaro shilia. Mimi anama upande wa wahusiana nao ya kulwa sababu nimesimechwa Sikanzana na soka harmu upande wa Kiislamu onrodo ile wanro banu mahari nudene onopya kwa joka nudene shabala gabo utirobira obala akaka huranti mrumshe kujamnika mahari kutina drolo le sharasha Kiislamu kasoro husu donc abatsikazo sukaze defozibira ode mafundi ake mafundi wakobidi wazisonro ume yo parolola ati parolola yehulibe mahari ngiye umbize shaina fundu toja paro mlenda umbize pasko kujukanga bo bahasha hende hombiza na mzobo juu nikisharia keturu sumru mealola yaranti mahari ya lole ngebyali be mahari ila na oneswana nyasamuze komanteruka naam mtume haone saze mithali hizo pia za lola halolerewe halula batina mahari donc hizo pia kanza garantize jirifanyir ke mithali sutipia mruto lola batina mahari jeuli yabolelo zika donc abarkanza rone soka yinu sharia njo lola batina mahari nge isango joliba precisement chango joliba exactement ngo joliba e mahari yo donc abande bana kanza rone soka kutushia folibe parce que tu on sokaya kutina drolo lendola ya bili rahoja libe mahari yo ya folibe bien sûr wono na ondu wenji ngwalo laho harmandola bilonda ndaru na maharibo tu na boma fundi lwalo na idaraja hiyo akobidi wadozisa ili watoe tuhma hiyo onrojo jwa kahamo tranquillité amazendola zinu tukutibasho zijirjila onrojo tukobala mazetoni onrojo ngoni mazetoni zendola zifanya za mazetoni zontipia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah mon frère watukufu na mpara ibaike messenger ili mtsangeze fikira za hanyu shababi woye afanye ajidobri ukawa garonezo komentero na damu wenju kwamba unajidobri wae leo najidobri wae na tilewe mrumshe na tidunge fikira mrumshe yambe gumwele ukaya abo katiyo mrumshe wezo yafanya kajafanya za kubinadamu najidobri yangaleni za ufanya ya jeza ya lao mwana mshewo na mpara harmoni numero ya 07 48 45 19 33 hau mpare haruma messenger mparticipe monese rawi wahema hari ya tutoa ikao habiwane mavalahe haukao izo desilozinji rawi ikao hende hadi plaswane mrumshe hende haone emanzano waishio wazima ikao warengi mnanyuba ngoleo wazima hende harange manzano harante mrume na bala habe mrume hula ile mrume ya hundo msafara yaje galfanyo harma 2 minuti ekaka mjapara jozia au kanga jokaya unjo hanyu gamjo hansa tabar za komori na hulange gedifiso andifere nulabaga ni para mon dérange Mwenyezi Mungu nalinike hatima njema yalinike musomema yalijali elikiwanadamu wa udesiliza njema hamastehi Mwenyezi Mungu alinike ejoka na khairi haukaya izorambao la plupart yao njo makalbosh wa deteste wa kwanza wa kwaelewa ya ukaya ngarambao hamastehi ilizichange chasi kardo vumbuwa ni mji ni dzina sha owenji banda ngwatukiwao
hauka ngwajisanteo ma vize gwanjao hauwade ya hauwamba mafiti wandu hamada wangajua doa inyore na wamba mnyezi Mungu ajali wandu hamada wao waelewe wajue ya ukaya hunurija ngarjo ulawa na rilenti zero hombi na upeu na utezana shere no plana sheo hauka kazi tina hata mradi ze message za hangu ikaunga mambo ye mwenye nguji rambo hauka ngarbilao zenza zontipia harambua kayeye de uvumbulwa hauka si umpararangu ekari rejete hari renge na iyedo katriko mlongoza wakomaro watukofu rikana besoin ya intervention zinji kamtupar do mumbia ni dua Mwenyezi Mungu arjali ernike joka na her Mwenyezi Mungu arjali ezakhir hunduniani ya jailie zeroho zatu zinyenyekeye zinyongohe zikeroho za udwelewa njema zikeroho za udwelewa zembi za ukazembi zinzo tsinjema vomie ri evite ri Mungu ariponesha rishohana demo la mwerezo sosio watongo preparewa ili waji wadodea na upo wandusheo wadojwa ukaya vanuowo na wadokansi ojangalia gwangala wandu shamla tijaruma rezo sosio habangude yomru na bala yeseve yahe ne biografi yahe iyo isaliseha si wasaye kari he avanu rirongo waramba dabwari jijua ukaya zeseve zatu rangwa katerazalo hatari jeba nrbali riankli rajunra masora herma zemimbari babu hao daburamba ukaya alhamdulillah on est comme ça garjono hamba eroriza mwana mshe huhibi mwana wangu hurange mwana wangu hurange mrumshe ça arrive chez Adunga yaboyo impossible kabati joka urizi ya kakaruwana ne zambi iliza change wanasho hatu wakinaivu zeroho za hao za nyenyekea emazababi wakaradhi wakinaivu zeroho za nyenyekea shangarjo wana ne zambi bada garjo ya ukaya le kaliboshi jo ujabanu liheya na majau longali jo utataya shangarjo ya ukaya hezi baraka za Mungu na mtume ye malezi raniki wanuarizaya kwa jarnika malezi jerdo vubo mazina wandu na mijia wandu kwa jarnika malezi jeripo wandu sheo shayambarambi avec le respect ili runde solution hata mpaka de yabo longue vie à vous wanasho hangu longue vie à vous wadzaza hangu longue vie à vous à tous les Comoriens on hanza rabbal alamina boum